Khynra Youth Council ne kasinin kong kelapin beteng ya kejing Khynra droks bat kiat Iew Nongstoin bat yo kem ya sangut ki nong di bat nong di droks. Ya kene kejing Khynra la yalam deke HYC Nongstoin Circle balasin ran lang deke nong yalam ke HYC West Khasi Hills bat kilong kemi ka thai Nongstoin. Kene keseng kalau yo kudrup ru ya kat tukat new droks bat ka kiat bat kala thang shi sendon ya ki hakmat jong ki pulit. Ya kini ki briew yo kem la IT no shi ki pulit bakin dia ya kebadan kam. Vice President ke HYC Nongstoin Circle samla Oliver Twist Marngar ula pentip ke HYC kandang yai beteng men penong ya kejing Khynra nakapor syakapor namar kali kejing ang nur upaj ba banyak khun batrat dingkhong ya udrak nakathan hakajuk kapor ula kentu ya usim ke hima Nongstoin bon pen prano ya kidukan ki basu yang ja Iew Nongstoin namar la syam bakini kidukan kila kelalong ki jaka ritngen bat ka ketem di droks dak bangila dep ban Khynra na du menen kasni sajan ya droks uba la jelai hakane ka Iew Nongstoin ke jungi ya kunjuk hakane kasni ke mentaru ngila ya snok tilang da ka jing ya senran lang ka jing trelang ki rupai ba ki salong kemi ha ki babuan giliang ngila la ban Khynra hakane kasni ke menta ngila la bru ya ki nong di drok ki nong khai drok kumta te hadin ba nakaliang jungi kum kasyang ngila lap bat ngila yo kem ya kini ki bru ki ba di droks nila bat eki bat nila IT eki sekipulet bat ya kini kitiar kiba maki kipindon kam kume ki droks bat kiwe nila thang mat bat ki pulis te kajing kerpat nak liang jongi kum kaseng khamtam ya ki rupai ba eki nong syong dukan hakane ka dong bat kathan hane ka Iew Nongstoin ka jongi mar menta kala jirsi sebab palat kala jelai sebab palat ni droks hakane ka dong bat kathan ka jongi tingi kerpat ya baru ki lupai ba ki badon hakane ka dong bat kathan bakin ya trelang bat ni ban rat dingkhong ya ne droks